3 syarat untuk yang nak beli kereta punya kawan-kawan. Biasa beli kereta kena ada apa? Okey, biasa dia kena minta ini 3 benda. Yang pertama, duit you mesti kena standby. Okey, walaupun you nak beli cash kan, you kena standby duit. Kalau you nak beli loan kan, you pun kena standby duit muka. Biasa bank dia orang minta 10% muka. Kalau you nak beli satu kereta, baru 60,000 duit muka, 6,000 you kena standby. Tapi kalau you nak beli kereta terpakai, tak payah duit muka, awang pun boleh buat. Yang kedua, you kena ada satu full set punya dokumen. Macam mana kira full set punya dokumen? Sebab dia pinjam you wang, dia takut you tak pulang. So, you kena ada stable dengan full set punya dokumen. Biasa you kena kerja 3 bulan ke atas dekat dalam itu company. Baru company dia akan kasih you confirmation letter. I confirm ini budak dia kerja sama sini. Apa-apa, I boleh tanggungjawab. Bukan tanggungjawab jugalah, tapi dia betul-betul cakap you yang dia punya pekerja lah, okay? So, you kena ada confirmation letter dengan you punya gaji kena ada masuk bank, baru you kira lah you ada satu full set punya dokumen. Tapi you kena tengok lah, you punya gaji kalau 4,400, masuk bank pun kena 4,400 tau. Tapi kalau you tak ada dokumen, you nak buat loan kedai, awang pun boleh buat. Kita kena IC saja sudah boleh. Yang ketiga, you punya nama tak boleh ada kotor. Maksud dia apa? Dulu I pinjam adik I punya nama, pergi beli itu motor. Lepas tu pundek dia tak bayar I punya kereta. So, jadi I punya nama sekarang sudah kotor lah. Pergi buat loan sudah tak boleh. So, you kena ada satu cantik punya nama lah. Kalau yang boleh, sebelum beli first car kan, you kena pergi buat satu credit card dulu. Sebab apa? Sebab dia orang akan tengok, you ada record, you tiap-tiap bulan bayar wang, you yang orang baik. So, dia sekarang nak pinjam you, dia pun tak takut sangat lah. So, kalau you punya nama sudah ada masalah, boleh buat loan lagi ke? Mesti satu dunia, tak boleh. Awang saja boleh buat. Sebab apa? Sebab kita buat loan kedai sendiri. Loan kedai, bank tak pinjam, awang sendiri pinjam. So, apa you orang ada punya masalah? Komen bawah. Awang kasih tahu, okay? Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.